Nguhaye ikaze nitwa Romeo Storyteller mutangazaji wa habari, abandi banzi banyita RPG cyangwa se Rocket Propelled Grenade. Ubu twagiye tuzamutse muri teritwari ya Rubero ahantu yitwa Alimbongo, tuzamutse mu mujyi wa Butembo, tuzamutse Ndoruma, tuzamutse Matonga, tuzamutse Mambasa, ndetse turaza no kugaruka Kamanyura, tugaruke na Uvira, aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Duhereye rero bantu banje, reka duhere mu mirwano ikomeye cyane aho FDLR, aho FARDC na Wazalendo ubu ngubu ngo M23 iri kubahandura mu minyobo nyuma y'akazi gakomeye cyane uwitwa Kiropapa. Uyu nguyu naramubabwiye, uyu nguyu ni umusirikare ukomeye cyane muri M23 mutazapfa no kubona cyane cyangwa se mutazapfa kumva cyane kubera udutendo uyu mugabo akora, kubera udutendo uyu mugabo muri M23 icyumi cyitwa ambushi kahabutaka, ambushi muheto. Ibi byose niwe ubipanga, ibi byose niwe ubitegura. Reka duhere hano Alimbongo ndetse duhere na hano Ndoruma. Guhera mu gitondo cya kare ndakubwiye ngo ikintu cyitwa imirwano yari imirwano. Nakubwiye uyu nguyu guverineri mushasha w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na bwana perezida Kisekedi. Uyu nguyu akaba yitwa Generali Somo Kakule. Uyu mujenerali yaje aje kugira ngo yigarurire ibice byose mu 23 yafashe, by'umwihariko ahereye muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri iyi teritwari ya Rubero. Ngira ngo nababwiye uburyo M23 cyangwa se wenda reka nse nkubasubiraho inyuma gatoya, mu mbabarire sinifuzaga kubigarukaho, ariko ndagira ngo ibi ngibi nabyo tubigarukeho wumve imirwano M23 yose yagiye ikora muri ibi bice kugira ngo yifatire uduce dukomeye muri ibi bice utungutu nyine FARDC shaka kwigaburira. Reka duhere ahantu yitwa Nyanzare. M23 FDLR yari ifite ahitwa Nyanzare. Inyanzare FDLR yari yarabwiye abagore babo, bari barabwiye abana babo ngo badukuye ahantu hose hashoboka, ariko umuntu uzadukura Nyanzare twebwe ubwacu tuzahita dutaha mu Rwanda, nta n'ikintu nta n'ubutaka tuzaba tugisigaje. Ngo impamvu FDLR yavugaga gutyo ngo nta yindi ngo nuko ahangaha Nyanzare bari baramaze kuhashyira ibikingi, baramaze kubaka amazu, barahubatse umutamenwa, barahacukuye indage, barahabyaraniye na bamwe mu banyegongo bahasanze, ndetse barahashingiye, barahubatse ibyo navuga ngo inzuri z'inka, barahashize ibikumba, zaba ari inka basahuye, zaba ari zo bageze gute, ariko ndakubwiye ngo ahangaha Nyanzare FDLR barahatuye, barahagize ahantu habo. Hanyuma rero mu gihe mu 23 yazaga FDLR ngo niho hambere kuva barwana, wenda ho no mu kibaya cya Kibumba. Ubundi no hano FDLR barwanye icyo twita umuhenerezo, cya kintu cyitwa ngo kurwana nzapfa nzakira simbizi. Ahangaha Nyanzare imirwano yose yahabereye byarangiye FDLR ihunze, ariko ihunga abagore babo, banga guhunga abagore babo barasigara, bamwe ngo abagabo bacu bari baratwijeje ko tutazigera tuva hano n'ubundi natwe ntituhava. FDLR hahunze yo bagenda batyo, barangije hasigara M23 irimo irapontora. M23 irahava ijya kurwana hitwa Irwindi. Utu duce twose turi hejuru muri teritwari, hejuru ya Ruturu n'undi ugana za Rubero. Ndimo ndagira ngo nkomoze ku ntambara aka kanya irimo irabera Rubero, n'amaoperasiyo yabaye nambushi karabutaka zahabaye zakozwe na Kiropapa, kugira ngo nkumvishe uburyo hano M23 hayivunnye ku buryo idashobora gutuma yongera kwatakaza. M23 ivuye Nyanzare yagiye ahantu hitwa Irwindi. Hari ikibuga cy'indege gikomeye cyagemuriraga indege zagurukiraga Igoma zikazana ibikoresho bikomeye bya gisirikare, amabox y'amasasu, imbunda, ndetse zikazana n'abasirikare. Hagwaga indege yitwa Antonove
indege nini yabaga ivuye za Lubumbashi ikaza Goma igemuye ibikoresho ndetse na za Warikare ikahita ikomeza ijya hano za Rwindi. Aha Rwindi niba mwibuka amateka y'iyi ntambara niho M23 yanyuze yidogadoga ikahasanga ingabo za MONUSCO zikazireka, ngira ngo umurongo mwigeze kubona na video yaratambutse MONUSCO ihinzira M23. Kumbe kuri iki kibuga cy'indege cya Rwindi hari n'ikigo cya gisirikare none gikomeye cyane. Muri iki kigo cya gisirikare muri iyo minsi umujenerali witwa Chiko Chitambwe niwe wari uyoboye ingabo muri kino gice. Chiko Chitambwe ngo yamenye ko M23 ije bya bindi byabo, ndetse yumvise uburyo baje musuru umogera umurongo muremure n'uburyo bagiye bakabaza Nyanzare. Chiko Chitambwe ngo agunga mbere ajyana n'abasirikare be M23 razirahagera niyakora imirwano ikomeye. M23 yavuye ahangaha za Rwindi ihita yambuka akagezi kitwa Mayamoto, ndetse hafi ahangaha hari n'agace n'undi kitwa Mayamoto. Ahangaha ngo Mayamoto basanze abamayimayi. Abamayimayi barwanye na M23, kumbe ngo bari babaraguriye ngo nibabarasa ngo isasu ngo nabo rizajya ribatobora, ngo bizajya ribatobora. Barwana na M23 icyo nakwita ngo inkundura, barangije n'ubundi birangira mayimayi n'ubundi batsinzwe. Bakandi abafumbura bari babaraguriye n'ubundi ngo ntago isasu ribinjira. M23 izamuka irenga hanga Mayamoto, izamuka yerekeza ahantu bita Kanyabayonga. Ibyo nimbibabwira ibyo byose ni ibice byose ni karitsiye zigiye zegeranya mutagira ngo ndi kubihimba cyangwa se nawe wajya kuri map ukabireba. M23 Kanyabayonga za FDLR zari zavuye Nyanzare, zose zari zaraje Kanyabayonga. FARDC bamwe mu bahunze bavuye Rwindi bari barazamutse Kanyabayonga. Kanyabayonga na ahantu ku musozi ku buryo umuntu uturuka hasi za Mayamoto hose n'undi umureba. Niba hari urugamba rwagoye mu 23 n'urwo gufata umujyi wa Kanyabayonga, ngira ngo rwamaze n'igihe kirekire mwararwumve siturugarukaho cyane. M23 yasanze FDLR zarageze Kanyabayonga zaracukuye imyobo ku buryo yarwaniga igasuramo FARDC na FDLR bose na Wazalendo, barangiza bakazamukirana bita Kayina na za Kirumba, abandi bagakomeza yitwa za Vicumbi. Vicumbi ni umujyi cyangwa se centre ikora ku kiyaga cya Rwicanzige cyangwa se Lake Edward. Ikintu cyabade M23 yagize ngo yafashe neza umujyi wa Kanyabayonga, kumbe FDLR zacukuye indaki hejuru mu misozi. M23 irangije bati ubwo twamaze gufata Kanyabayonga reka tugende tujye kwigarurira Vicundi. Kano gace na gace gakungahaye cyane ku burobyi gakora ku kiyaga cya Rwicanzige cyangwa se Lake Edward. Mu gihe M23 yamanutse hano za Vicumbi, ikintu cyabaye nuko abari basigaye ku burinzi. FDLR zasohotse mu myobo ariko ngo zisohokamo zishwe n'inzara, atari kuvuga ngo zije kurwana, ariko kubera ko zasohokanye imbunda bake mu barinzi bari basohotse barinze uyu mujyi wa Kanyabayonga. Ngo FDLR zabakozemo akazi. Tujye tubyemera, tujye tuvuga urugamba ariko ntitugafane. Ngo abari barahangaha barinze Kanyabayonga hafi ya bose FDLR yarabishe. Amakuru ku byomba aramenyekana. Abari bamanutse ahangaha za Vicumbi barangije nabo barazamuka agace kitwa Vitumbi, agace kitwa Kanyabayonga na agace kamaze igihe kaberamo imirwano. Niba ari agace mu 23 yigaruriye bikomeye cyane nakangaga, kandi na bombo kugira ngo ikiganurire nuko yifashishije imbunda bita BM21 cyangwa izo twita sabasaba kugira ngo abangaba nabibakuremo, kugira ngo FDLR zihambire mu Burundi yakora isuku. M23 imaze kwigarurira tuno duce mu buryo bukomeye cyane, nayo ihatakarije abasirikare benshi. Yakomereje ahitwa Kayina, ikomeje ahitwa Kayina isandana na FDLR na FARDC bamaze gucika intege, irabakubita ibazamura ahitwa Kirumba. Abo bose yarabakubise, sinjye kuvuga operation zagiye zibera ahangaha gusa, bose yarabakubise irazamuka igera mu mujyi wa Butembo, igera Rubero. Aha hose M23 irakaba. Imaze gukaba rero M23 hose yashize umutekano. Ngira ngo twagega tubabwira n'amakuru y'uburyo yagize gutya ikashira abo twakita bakadiri maze iminsi itoza abapolisi, bamwe mu bapolisi bari hano mu mujyi wa Goma ubungubu.
ni bamwe mu bakadere baturutse muri utu duce twa Rubero ndetse ishyiraho n'abakonseye abanyeshuri basubira mu ishuri. Kugeza ubu nakubwira ngo muri utu duce twa Rubero abanyeshuri bari kujya ku mashuri, amasantere du santé yari gukora ibintu byari biri ku murongo. Ariko yitwa General Somo, nyuma y'uko bamaze gutsindwa mu mujyi wa Goma, bagatsindwa mu mujyi wa Bukavu, bakabafatana umujyi wa Rubaya, santere ya Rubaya icukurwamo amabuye y'agaciro, ndetse bakabafatana n'izi za Sake zose, bakabafatana iyi misozi yose ya Karuba yo muri Masisi. Bamaze kubona nta bundi buryo, noneho baza gukora icyo twakwita ramforo. Ingabo zose zagiye zitsindwa n'izasigaye n'izaturutse za Rumbashi na za Warikare zose barazizengurukana, baragenda bazijyana noneho hano muri Beni. Ahangaha muri Beni rero niho nyine General Sobo, uyu guverineri mushya bakize, bamuhaye inshingano zo kongera kwigarurira ibi bice byose mu 23 yigaruriye. Ubwo rero bagombaga guhera he muri Rubero. Ngeze muri operation sasa, noneho ubu ngubu operation Karahutaka, ahitwa nibyo twari tutangiriyeho, ahitwa Alimbongo, ahitwa Ndoruma, n'ahitwa Matonga, n'ahitwa Mambasa. Ubu ngubu hari kubera ikintu cyitwa urugamba rwa rundi rw'umuriro rwatangijwe na FARDC nyuma y'uko indege zayo zo mu bwoko bwa Sukoyi, nubwo mu 23 arizo yafatiye hano mu Ntuzabo, hano muri Goma, ngira ngo mwarayibonye bazifotorezaho, ariko ntabwo Kongo yari ifite Sukoyi imwe. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukoyi rero ngo niyo irimo iragaba ikintu cyatwita ibitero karahabutaka hano muri Rubero, muri bice byose bya za Alimbongo, iza inisha ibisasu ku birindiro byose M23 yagiye ihashinga. Ndetse ngo ikibazo gikomeye cyane cyatumye mu 23 nayo irakara ngo nukubera ko bano basirikare cyangwa se FARDC muri ubu buryo barimo barakoresha Sukoyi bari kurasa icyo twakita avegrema cyangwa se kurasa bubumiye. Ibi rero nibyo biri gutuma ibisasu iyi ndege iri kurekura birimo birabona mu duce dutuye n'abasivile, ku buryo ngo n'abasivile batabarika nabo bamaze kugwa muri bino bitero birimo biraba muri aya masaha, muri uyu mugoroba, muri iki gitondo, bitewe n'ahantu uherereye. Ubu ngubu rero tuvugana M23 bivuga ko Sukoyi imwe yamaze kuyirasa ibaba, bamaze kuyirasa ibaba iragenda isubira ku kibuga cy'indege niba kiri hano Ibeni aho iri guhagurukira, noneho bazana kajugujugu. Kugeza ubu ngubu rero ngo kajugujugu ngo FARDC ngo ubu ngubu niyo imeze nabi, nubwo M23 ngo nayo kitayoroheye, ariko ikintu cyitwa urugamba rwo hasi. Reka noneho mbabwire kuri ambush, reka mbabwire kuri ambush muheto, cyangwa se iya ambush abantu bakugoteramo hagati nk'abakoze umuheto, barangiza bakagusigira umwanya umwe cyangwa se inzira imwe yo kwerekezamo. Uwitwa Chiropapa, uyu nguyu ni umusirikare ukomeye wa M23 nguzwiho ku kintu gikomeye cyane cyitwa gukora ambush cyangwa se gutegura ambushkade. Kandi umwanzi umureka akaza akapinjiramo, kumbe ukamusigira inzira imwe wamaze kumuzenguruka, kumbe inzira wamusigiye nayo ari imwerekeza n'ubundi mu bindi bitero by'abana b'abasniper. Ndakubwiye ngo abantu bitwa FARDC bari bamanukanye na General Somo, harimo n'ababa depite, usibye ko ngo bamwe baranakomeretsa, nimwe wacitse akaguru w'umugore wari wavuze ngo agiye gutera ingabo akanyabugabo, ngo yanacitse akaguru ubari mu ivuriro hano za Beni. Ariko ndakubwiye ngo abasirikare hafi batayo yose bari bamanukanye. Uyu nguyu Chiropapa n'abasirikare b'intare za Sarambwe bakoze ikintu cyitwa kubatega ambushi, barareka barabaza babirohamo. Ahangaha muri za ntagarari Mbongo ni muri Ndoruma. Amakuru mpawe nuko ari hano Ndoruma niho ibi byose byabereye, ngo babaritse baraza babinjiramo, ngo ubundi bamaze kubinjiramo baturuka inyuma babarasa umugenda neza none batari busubira inyuma, ahubwo bari bwinjire noneho mu bandi banzi cyangwa se ubwo mu bandi barwanyi, bitewe n'impande zirwana uburyo ziba zitana banza. Imirwano karahabutaka rero ubu ngubu ngo imirambo ya FARDC FDLR ubu ngubu ikaba igaramye muri ibi bice bya Ndoruma, muri ibi bice bya za Mambasa, aho se n'imirwano iri kubera. Ndakubwiye ngo urugamba hano rwabaye urugamba, nkuko nababwiye urugamba rwabereye mu mujyi wa Kanyabayonga, n'urugamba rwabereye hano Rwindiho ntago barwanye, n'urugamba rwabereye hitwa Mayamoto, ndetse n'urugamba rwabereye Nyanza FDLR izanze gusohokamo.
nirwo ngo rugamba n'ubundi ruri kubera hangaha muri teritwari ya Rubero. Ariko indege yitwa Sukhoi na kajugujugu za FARDC ngo zimeze nabi. Sinzi abakunda M23 abasenga musenge, abandi mujye ku mafi. Ubwo ngubwo twagiye hehe rero? Nari mere muri Kivu y'Amajyaruguru, reka tuhite tujya hano muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo M23 irimo irakora ya system yambushi nari ndimo mbabwira y'uburyo umuntu akugota akakuzenguruka arangiza akagusigira inzira imwe yonyine, kandi ikaba ari inzira itari bugutabare. Dore nibyo bakoze FARDC hano mu mujyi wa Goma. Barabanje bafata hano haruguru mu kibaya cya Kanyamahoro, baragenda barazenguruka, baragenda bafata hano Pita Chirimwani yaguye Kasengese, baragenda bafata hano za Mubambiro, baragenda barabanza barazenguruka bafata n'umujyi wa Sake. Ibi byose iyo umaze kubifata, umuntu wese uraho hagati aho ngaho wamaze gufata mu kibuga ukagenda ukazenguruka ugafata aho za Nyiragongo na za Sake, ni ukuvuga ngo umuntu wari uri mu mujyi wa Goma, umusirikare wese nta yandi mahitamo yari afite, yari ayo guhungira mu mazi cyangwa se guhungira mu Rwanda. Nicyo M23 rero noneho yagiye ubu ngubu irimo irakora muri Kivu y'Amajyepfo hano muri za Kamanyora. M23 ngo yamanutse iragenda ikikiza imisozi y'umurenge, iragenda yanga kugera za Kamanyora, irangije iragenda ikora imirwano hano za Kamanyora, ariko yanga kwinjira muri centre ya Kamanyora, ahubwo iragenda M23 ngo ihita ikomereza muri Uvira. M23 ngo ibi byose yabikoze iki? Yabikoze kubera iki? Kubera ko ari ingabo z'u Burundi. Rwanda reka manze nkagarukeho, ikinyamakuru cyitwa Leta zigerutse kwandika ko ngo abarundi bacyuye ingabo zabo, ariko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yitwa generali cyangwa se general de brigade Baratuza Gaspard. Uyu nguyu yanyomoje aya makuru ku rubuga rwe rwa X, avuga ko ingabo z'u Burundi zitigeze zisubizwa zicyurwa, ahubwo zikiri ku rugamba, zikiri kurwana na FARDC. Uwo ngo ni Baratuza wabyivugiye. None M23 ibi koko Baratuza birashoboka ko izi ngabo z'u Burundi zitanatashye, kuko urebye operation M23 iri gukora ni operation yo kugira ngo bakingirane ingabo z'u Burundi zigume hano muri Kongo, kuko bagiye kuzenguruka muri Uvira. Uvira ikora ku mazi, ikora kuri Tanganyika, baze bahite bafungana hafi hano n'umupaka wa Katumba cyangwa se Gatumba bitewe nuko wabyita, uko ni umupaka. Iyo uvuye hano Uvira werekeza Gatumba ngo ni ibirometero 40, uhagenda iminota 44 mu gihe uri mu modoka, mu gihe ari urugendo ushobora kugenda amasaha 2 cyangwa se amasaha 2, hagati y'amasaha 2 8 uri n'amaguru. Urumva na hano hafi cyane. Nibo M23 yagiye gukora ya system yo kugira ngo izenguruka abarundi bagumemo hano muri Kongo, noneho ahubwo abariza Uvira ibakubita ibazamura ibahinda iberekeza hano muri bice bya za Kamanyora. None aba barundi bose baze kwisanga inzira imwe basigaje ariyo kwambukira hano ku mupaka wa Bugarama hano mu Rwanda, kugira ngo Generali Neva nkuko byagenze ku bacancuro, nkuko byagenze kuri bano basirikare ba South Africa, Generali Neva nawe azisange agomba gusaba imbabazi M23 n'u Rwanda kugira ngo ingabo ze sambuke zinyuze mu Rwanda, ndetse kuko harimo n'abazawungira mu Rwanda M23 nibasanga no Kamanyora. Abizafatira Kamanyora nabo rero bazisanga bagomba kwambuka banyuze mu Rwanda. Niyo mahitamo, nicyo kiri mu 23 neza nk'icyabaye hano mu mujyi wa Goma. Nicyo mu 23 iri gukora ikintu cyitwa ko bazenguruka. Amakuru yari ni menshi, amakuru ari kumira yandi, ariko hari ibindi byinshi reka wenda ibindi tuzo kubigarukaho mu yandi makuru atandukanye. Nakubwira ko ubu ngubu Kisekedi tayari Angola yamaze ko mwizeza ko igomba kumuha ubuhungiro, kubera ko Perezida Joao Lourenço yamaze kubona yuko mwumvira ko Perezida Joao Lourenço ndetse atakiri no mu bantu bazakomeza process de Rwanda cyose bya biganiro by'i Rwanda, kuko yamaze kubona izindi nshingano nka Vice Perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ndetse inshingano bikaba bivuga ko Perezida Sassou Nguesso ashobora kuba ariwe ugiye kuzikomeza wo kuba umuhuza w'u Rwanda na Kongo nayo mu 23 muri iyi ntambara. Amakuru ye ni benshi. Bujumbura yatatswe n'inkongi y'umuriro, ni ahitwa Gatoki, ni mu isoko rikomeye cyane, niba ari Gatoki niba ari Gatoki. Ubundi ubushize abarundi bahishije isoko rya Bujumbura, none baratwiyambaza twoherezayo kajugujugu zo kuzimya
ngira ngo barabizi ibyo ntibabihakana. Ubu ngubu rero bakaba ni ikiza, wenda ni ikiza, reka tubihanganishe, ariko ubundi mwige kubana neza. Hanyuma rero nanone amakuru ko ni menshi cyane ndagenda nyasize. Ahitwa Bunia, aho ngaho ni muri Ituri, Uganda Special Force ubu ngubu yamaze gukaba ngo irimo irahakontorora neza cyane. Ngiye nageze ariko ntabwo Uvira, nkiri hano muri Uvira, imfungwa zose zo muri gereza Uvira, imfungwa ngo zarikuwe. Imfungwa ntizacitse gereza ntizaturutse, ahubwo imfungwa zarikuwe. Imfungwa icyatumye zirekurwa nuko bamaze kumenya ko mu 23 igiye kubageraho, barangije barekura imfungwa, ku buryo ngo imfungwa zimwe zatashye, izindi bahita bazohereza mu kigo cya gisirikare cya MONUSCO kugira ngo bagende bazihe imbunda. mu 23 niyagera imfungwa nazo zizabe zimwe muri wazalendo, zizajya imbere mu kuraswa mbere garaswa na 23 cyangwa se nazo mbese zifashe FARDC urugamba. Ni mu gihe n'ubundi hano muri Uvira nakubwira ngo FARDC ndetse na wazalendo ngo bari gusubiranamo, bari guhana ikintu cyitwa urusasu. Abangaba ngo bari gusubiranamo, sinzi ibyo batari kumvikanaho, ariko naho isasu ririmo riravuza ubu hagati y'aba bagabo. Reka rero mvuge ngo ubu ngubu reka ngarukirira ahangaha nge no mu zindi aferi. Ngushimire cyane niba utarakora subscribe, uku nukunyiba rwose, kanda subscribe, kande kunzogera, iyo ni notification kugira ngo buri ivuru yose cyangwa se ikiganiro cyose dushyizeho ujye uhita ukibona. Reka gushimire cyane, nitwa Romeo Storyteller, mutangazaji wa habari cyangwa se RPG Rocket Propelled Grenade. Ako ngako nakazina nahawe n'abafana mu rwego rero rw'uburyo mbatomorera zino ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi sizo zonyine kuko mbajyana ahantu hatandukanye na Ukraine na Israel hose twarazitotoraga. Reka rero ngushimire cyane, dusubire no mu yandi makuru mu zindi update ziza kuba zigezweho, by'umwihariko nyine kuri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.